super. Sad nam je vrijeme da pređemo u ovaj drugi dio. Neformalni dio, manje formalan, AI second point. Tu će nam biti prilike i da, zahvaljujući vinariji Danubio, natočimo čašu vina, pa da se malo vratimo na ovu temu State Actors i Pearl Harbora. Meni je super informacija da se ne bojite prevelikih, predramatičnih stvari, ali sjetio sam se, kako se bio rekao, ona Ukrajina i Rusija i tako dalje. Mislim, imali smo Iran, Izraelce koji su im upali u ove nuklearne elektrane, centrifuge koji su im tu napravili nešto. I sad, to su i dalje lokalni nekakvi eventi, ali da li neke zemlje već imaju u svojoj strategiji državnoj vojnu strategiju i unutra umjetna inteligencija i sad da li neko stvarno može napraviti značajan pomak u razvoju i onda implementaciju umjetne inteligencije da napravi neku stvarno puno veću i puno bržu štetu. Znači, vi mislite da to nije moguće? Sam malo digresija kad ste spomenuo Iran. Iran je praktički srušio funkcionalno albansku vladu u jednom trenutku, jer totalno ih je paralizirao, nijedan servis im nije radio. Zanimljiv izbor, albansku vladu. Zašto albansku? Vjerojatno to te isto dobro poznato. Zašto albansku vladu? Zato što su štitili protivnike njihove. Iranske rezidente. Iranske rezidente. Dakle, protivnici trenutnog iranskog režima se nalaze u vladi. I to je bio razlog, znači, za nas. To je bio razlog, da. SAD im je pomogao, oporavili su se, tako da i kad uložiš jako puno resursa da napraviš point, opet nije Pearl Harbor, možeš se vratiti. Sad, što se tiče AI-a, razvoj današnjih modela košta apsurdno puno novaca. Jel? Ali sve manje i manje. Sve manje i manje, ali uvijek imamo te prve najjače modele, ovi koji su sve manje i manje, destilirani modeli. Jel? Ovaj koji je prvi model, on će prvi naći propust. Prvi će napisati exploit. Tako je, znači on je tu prvi i to košta jako puno novaca i taj dio je donekle kontroliran i u zapadnim interesima je trenutno. Mi moramo sad pričati gdje mi pripadamo, mi smo u zapadnim interesima. Modeli pripadnu u ruke i nekim drugim interesima, da, ali vjerojatno privremeno. Ne znamo će imati dovoljno vremena da naprave neki veliki efekt. A dalje, i kad imamo neki veliki exploit zero day, AI i dalje mora poštivati fiziku i matematiku koju imamo. Fizike. Tako, nema ti dalje. Ideja i dalje mora pričati TCP/IP, mora napraviti exploit, mora se naći na mašini, mora skenirati dalje, mora lavirati prava, mora tražiti sljedeće mete. Postoje prilike da uhvatimo i ako imaš najnapredniji napad, opet postoje šansa na layer defense gdje možemo mi intervenirati. A branimo se opet sa osnovnom higijenom. Jasno stvar. Nešto za dodati? Koraci su isti, samo se izvršavaju puno brže nego do sada. Dobro, ali u nekim drugim industrijama mi vidimo da se promijenila paradigma. Da li je moguće da se ovdje promijene koraci? Okay? Vi mislite da ne? I onaj recimo dio... Trenutno ne, apsolutno. Ne. Jer trenutno smo u situaciji da se AI uči na procesima koji su kreirani od strane ljudi. Znači, to je standardna analiza, standardni vulnerability scanning, standardni način traženja ranjivosti i tako dalje. A ako će AI doći do razine gdje će moći razviti svoj proces pronalaženja ranjivosti koji će biti puno efikasniji od koliko se Hrvatska država može oslanjati na svoje resurse koje imamo u zemlji, što državne, što naša firma, a koliko na vanjske u slučajevima obrane, ne? Isto u nekakvim razgovorima sa ljudima koji tamo rade. Ono što nam je očito da mi jednostavno imamo ograničen broj ljudi sa ipak znanjem koje dosta često nije na razini vrhunskih svjetskih hakera i ostalih stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Da li mi tu uopće možemo nešto napraviti što kao mala zemlja? Pa mislim da tu imamo sreće zato što obrana ovisi o osnovama. Mi da bi se branili od AI, mi ne moramo koristiti AI. Obrana znači imati popis svega što imaš, znači moraš znati šta braniš, što je puno teže napraviti nego što zvuči. To znači imati robustnu autentikaciju koju sam pričali. To znači, možda jedna od važnijih stvari, dobro kontrolirati ko ti ima privilegirana prava i kad i kako dodjeljuješ. Što opet često znači segmentacija identiteta, segmentacija mreže. Samo, da li hrvatske institucije imaju to sve na pravoj razini? Imaju ljude koji to mogu napraviti. Da li imaju implementirano? To nam je velika razlika. Imati ljude koji to mogu napraviti ili ima to implementirano? Implementirano nemaju sigurno. Da, mislim, hoću reći, ako nama neko može relativno lako ući u, ne znam, bolnice, različite takve sustave ministarstva, jedno, ja ne pitamo za teoriju. Mene zanima u praksi, gdje smo mi, šta da nam se desi ako nam se sutra nekakvi klinci iz bilo kojeg dijela svijeta sjete, idemo mi nešto pokrasti i idemo ucjenjivati. Nekako mi tu stojimo. Loše i bit će još gore. Prije nešto bude dobro, da. Mislim da je dovoljno pogledati novinske naslove od prije, recimo, zadnje 3 godine i vidit ćeš kakva je trenutna situacija što se tiče. Dobro, ja shvaćam, ja zapravo nisam... sam siguran da sve što se dogodilo nije nužno upravo objavljeno. To, znači lako nama za novinske naslove, mene zanimaju za sve one stvari za koje sam ja saznao, ako je to relativno površno pratim, a koje nisu završile u novinama, koliko toga više ima, šta je procjena, možda 10 do 20%, ako i toliko da bude javno obznanjeno, ne? Mi smo radili na dosta incidenata i od tih dosta incidenata možda se 1 ili 2 našli u medijima.
Znači od dosta 1 ili 2. Super. Jel imate nekakve primjere dobre, recimo nekav zanimljiv slučaj na kojem si radio koji je onako specifičan za podijeliti? Prvo jedan pa onda drugi. Baš me zanima i šta Span, na šta se najviše fokusira. Ja mogu navesti jedan jer je prošlo dovoljno vremena i nije se dogodio u Hrvatskoj. Ali recimo kad sam radio od jednih bivših firmi koje sam radio u Emiratima, imali smo situaciju gdje su se firmom proširile glasine da će biti masovno otpuštanje. Nepoznat neko je klonirao LinkedIn profil šefice HR-a, povezao se sa što je više ljudi moguće na LinkedInu koji su radili u toj firmi i poslao im je poruku putem LinkedIna da je definiran popis ljudi koji će dobiti otkaz i poslao je link. Dobar dio ljudi je otišao i kliknuo na taj link koji je naravno tražio korisničko ime lozinku kompanije i usput su proslijedili taj link drugim zaposlenicima da i oni pogledaju. I tu su koristili resurse kompanije i tako smo mi zapravo došli do... Jako kreativan slučaj. I samo ću navesti da je taj zahtjev, odnosno ta informacija poslana tim prvom krugu zaposlenika u petak u 5 popodne. Znači imali su cijeli vikend vremena da naprave što žele. Tako da bilo je prilično zanimljivo. Super. Hrvoje? Uvijek bude petak u 5 popodne. Majke, uvijek je tako. U petak u 3 se treba sve gasiti i onda smo sigurni. Prva linija obrane. Znači uvijek je tako. Znači na većini incidenata kojima smo radili, ok, ima napadači kad triggeriraju baš i da bude petak popodne, ali nekad ako se dogodi u srijedu ili četvrtak, onda organizacija prvo čeka, sjedi na tome, ne da im se ništa, dolazi vikend, onda ih hvata panika i onda zovu nas u petak, 5 popodne, jel možemo raditi? Super, jel? Interesantan primjer, možda sa onak sa lijepom pričom, je jedna naša organizacija totalno uništena. Znači sve im je kriptirano, znači računalo ništa ne radi. Oh, wow. Bave se poslom, da ne odam previše, ali gdje se treba neka roba utovariti u kamione i razvesti. I onda su povukli val ljudi koji su dobili otkaz, koji su otišli u mirovinu ranjenu, jer su zamijenili računala. Ovi su se vratili na posao, dobili su papiriće i kamione i robu su popisivali, sve je ručno funkcioniralo. I nikad nije završilo u novinama, niko nije znao za to. Ovi su funkcionirali dok se sustav nije vratio iz početka. Koliko je vremena trebalo da se vrati? Mislim malo manje od 1 dana. Ove osnovne funkcionalnosti, da se kamioni ponovo digitalno tovare. A ovi su ispali heroji, ekipa koja je bila umirovljena. Odličan primjer. Mislim, imamo na razini svijeta cijeli niz priča koje su na razini James Bond filmova. Ja mislim da sa svakoj od tih velikih cyber security slučaja može snimiti hollywoodski film. Ne? Koliko zemalja razmišlja samo o obrani, a koliko zemalja razmišlja o napadu aktivno? I da li to recimo rade koje članice NATO saveza? Ne? Znači da je nekav tim koji će aktivno ovaj rat provoditi i napadati druge zemlje ako do tog dođe i ako se javi potreba. Jel imate kakvih saznanja lokalnih ili internacionalnih? Pa ja mislim da nijedna država neće službeno priznati da ima ofanzivni tim za tako nešto. Iako gotovo je sigurno da sve firme koje imaju resurse za tako nešto imaju nešto u nekom obliku ili formi. Pa mislim da postoji one koje razvijaju svoje capability. Znači to bi bio sigurno sa zapadne strane SAD, Nizozemska, Izrael, Francuska, Australija, a za veliku većinu drugih to znači kupovanje gotovih rješenja. To smo imali čak u vijestima u par navrata. Skandale gdje vlade kupe neko vrlo moćno rješenje, jer imaju novce za to, i onda koriste to naravno da napadaju svoje političke protivnike. I onda kad se promijeni vlast, to je kasnije teško sakriti, jel, kog si napadao s tim, onda obično bude skandal, ovi završe u zatvoru ako ima sreće. Jel. To je jedan od rizika umjetne inteligencije kako će ga razni diktatorski sistemi upotrijebiti. Je li im otvara neka mass surveillance mogućnosti? Je li Span radi nekakve svoje interne proizvode koje nudi na tržištu ili samo nudite neke usluge konzulting? Gdje ste najjači, ajmo tako reći? U SOC-u mislim da smo najjači, mislim da nam je to flagship usluga, defanzivna usluga. Od ofanzivnih imamo ove... Samo molim te, reci cijelu SOC šta znači. Security Operations Center. Znači to je ono gdje nam predate da mi čuvamo vašu organizaciju, firmu. Znači to je flagship usluga, ali naravno imamo i ofanzivne usluge, jer jedno bez drugog ne radi. Testiranje, da li su kontrole na mjestu, red teaming, ili kako to zovemo, ili penetration test u nekom drugom kontekstu. Meni je bilo zanimljivo slušati kako Americi imaju ljudi koji su specijalizirani za to da impersonate somebody, znači da social engineering cijeli taj dio. I to su nevjerojatno kako oni uđu u firme, kako na osnovu ljudske greške pokupe podatke, nekoga uvjere, izgrade si reputaciju i tako dalje. Je li tako nešto realno u Hrvatskoj očekivati? I da li neke naše firme nude takve usluge? Ne, mi nudimo to i radimo to, da. Ne mogu reći za koga, ali radimo i to je jako fora i hibridno je često. Poanta tog koji ide nekog prevariti je da na kraju dođe u server sobu ili do računala da ubaci USB stick ili da sjedne za tipkovnicu i preda pristup nekome ko čeka tamo u firmi da preuzme kontrolu nad njihovim sustavom. Da. To radite u Hrvatskoj ili šire?
I šire, da, u regiji. Jesi ti, Petra, nekada unajmljivao nekoga da radi takve stvari? Imamo one klasične scenarenje, ostavljanja USB stika na podu parkirališta, pa onda gledamo da li će se neko uštekati. Tako da imao sam prilike vidjeti takve situacije, imao sam prilike sudjelovati u jednom takvom angažmanu sa strane korisnika. Znači, mi smo uspjeli uloviti jednog pojedinca koji je bio unajmljen od našeg menadžmenta da pokuša kompromitirati naš sustav. Imate li još nekakve zaključne riječi, nešto što vam pada na pamet, nekakva perspektiva koju smo možda zaboravili do sada pokriti, što bi bilo zanimljivo? Pa ja bih rekao iz hrvatske perspektive običnog korisnika, situacija će postati sve kompleksnija i kompleksija. Znači, možemo očekivati nove phishing napade koji će biti tempirani vremenski vezano uz eventualno neke događaje kao recimo povrat poreza ili slično. Super, to je znači dobro znati. To se već događalo prije, pretpostavljam da će se događati i kasnije i možemo očekivati da će ti napadi biti sve sofisticiraniji i sofisticiraniji. Tako da, Mislim, mene to malo brine zato što vidim da i dalje prolaze potpuno nesofisticirani napadi. Znači, na najnižoj razini, valjda i prevara iz razine 90-ih su i dalje uspješne. Kako ćemo se braniti od sofisticiranih napada? Pa malo zdravog razuma, malo dvofaktorske autentikacije. Da. No, ovo prvo ne vjerujem previše. Nažalost, to pokazuju podaci. Pa evo kako govorim, bit će gore prije nego što bude bolje. Ono stvar koju se nismo možda dovoljno dotakli je da i obrana sad ima i AI alate koje može koristiti. Ja samo htio naglasiti da za razliku od napadača koji nemaju governance, koji nemaju zakone, koji nemaju okvire kojih se moraju držati, nego jednostavno grlom u jagode dajte mi AI alate i šprice na sve strane. Obrana ima sve te alate, ali ima pravila koje se mora pridržavati. Ako hoćeš koristiti AI alat kod mene, na primjer u firmi, svaki mora proći da ga ja odobrim. I to je usko grlo. Sporiji smo, obrana je nekako uvijek sporija od napada. I ako hoćeš staviti u AI alat podatke koji su povjerljivi, sad moramo provjeriti da li napuštaju Europsku uniju, što često napuštaju, jel? Idu u SAD. Tako da obrana je tu sporija i nema druge. Tako da proće vrijeme dok obrana sustigne napadače zbog governance koje smo stavili. Dobro, iz ovog što si rekao, zaključak bi bio bit će gore prije što bude bolje, ali ti se znači čak nadaš da će biti bolje u nekom trenutku. Ja sam uvjeren da će biti bolje. Uvjeren sam da će biti. Na osnovu čega? Na osnovu toga što ćemo ih sustići. Moja pretpostavka je da će taj automatizirani dio AI-a, napada, reci kažeš mu odi tamo kompromitiraj firmu, ali će opet firma moći koristiti AI na način da kaže pomozi mi da zaštitim se. Primjera radi, ti možeš sad reći AI alat, uđi u firmu i nađi sve dokumente koji su vrijedni ransoma. Nešto kompromitirajuće. Jel? Opet možeš iz Defender perspektive reći nađi mi sve dokumente koji su opasni, koje moramo brisati. Jel? I jedni i drugi će imati iste alate, stvar je sam kad ćemo sustići. I onda će biti igra ekonomije, ko će više platiti struje, Nvidia kartica da se brani. Jel? Dobro, ja bih pretpostavio da će ipak ovi u obrani imati pristup najnovijim modelima, ali će njih razvijati zemlje ili korporacije i da oni neće odmah biti dostupni napadačima. Da li je to realna pretpostavka? Pa ne nužno. Dobro. Imali smo nedavnu situaciju sa onim modelom Antropika, koji je kao bio toliko opasan i toliko problematičan da ga Antropik nije htio pustiti nikome osim nekoliko ključnih partnera. I onda je tjedan dana poslije došla informacija da je jedan od tih ključnih partnera vjerojatno bio kompromitiran i Threat Actor je bio u mogućnosti pristupiti Mitasu. Tako da mislim da će biti ključno definirati što bolje naše use case-ove, znači način na koji želim koristiti AI. Par primjera, pretraživanje lokalne mreže za potencijalno opasne datoteke i tako dalje. Tako da vjerujem da recimo danas imamo tipične inženjere koje rade u operativi. Ti inženjeri će se početi razvijati u smjeru korištenja umjetne inteligencije na način definiranja pravilnih promptova i recimo konfiguraciji zahtjeva koja će pomoći zaštititi sredinu. Puno nam još ostaje pitanja i otvorili smo jako važnu temu, ali ostavljam to za možda neku sljedeću emisiju. Dečki, još jednom puno hvala svima i što ste ostali u AI Second Pointu. I sa ovim bi završio ovaj dio emisije i vidimo se u jednoj od narednih tema, narednih emisija AI Central Point. Pozdrav svima!